nyuma y'uko perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yatangarije ko we na mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame bafite urufunguzo rw'amahoro mu karere k'uburasirazuba, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda we avuga ko ayo magambo ayo by'uburari. Kubera iki? Nibyo ibyo perezida Tshisekedi yavugiye Buruseli n'ikinamico rya politiki rigayitse, kubera ko twari mu nama y'ubufatanye mu by'ubukungu hagati y'umuryango w'Uburayi bwunze ubumwe n'ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, icyo bise Global Gateway Forum. Ikaze ku makuru arambuye duhera mu karere k'ibiyaga bigari. Tugaruke ku nkuru twabagejejeho ejo hashize ireba u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ejo hashize kuwa kane perezida Felix Tshisekedi wa Kongo yatangaje ko we na perezida Paul Kagame w'u Rwanda bafite urufunguzo rwo kugera ku mahoro mu karere, anamusaba gukorana mu gushaka umuturambye w'ibibazo byabaye agatereranzamba mu burasirazuba bw'iki gihugu gikungahaye ku mutungo kamere. Mu ijambo yavugiye i Buruseli mu nama ya kabiri igamije guteza imbere ishoramari yateguwe n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi, yarimo na perezida Paul Kagame. Ariko nyuma yo kumva ibyatangajwe na Tshisekedi, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda avuga ko ibyavuzwe na bwana Tshisekedi ari ikinamico. Mu magambo ye ko urufunguzo rw'amahoro rufitwe nawe we wenyine. Twashatse kumenya rero birambuye icyo Olivier Nduhungirehe asobanura kuri ayo magambo yavugiye kuri Twitter cyangwa se X. Mvugana nawe natangiye mubaza impamvu avuga ko ibyatangajwe na Tshisekedi ari ikinamico. Nibyo ibyo perezida Tshisekedi yavugiye Buruseli n'ikinamico rya politiki rigayitse, kubera ko twari mu nama y'ubufatanye mu by'ubukungu hagati y'umuryango w'Uburayi bwunze ubumwe n'ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, icyo bise Global Gateway Forum. Perezida Tshisekedi akaba yarazanye iyo mvugo kandi azi neza ko atari igomba kuvugirwa. Icya mbere, intambara iri burasirazuba bwa Kongo ufite urufunguzo rwo kuyikemura ni perezida Tshisekedi ubwe, kubera ko amasezerano ya Washington twamaze gushyiraho umukono niwe utayubahiriza. Ntabwo rero agomba kugaruka ngo avuge ngo atanze ikiganza cy'amahoro, kandi icyo kiganza cy'amahoro twaragitanze mbere kandi twaragize n'umukoro ku masezerano. Ariko ayo masezerano nyine muvuga yo mwashyiriyeho umukono i Washington mu kwa gatandatu, ngira ngo impande zombi ibihugu by'u Rwanda na Kongo hari ibyo buri gihugu cyasabwaga. Mu Rwanda mwasabaga ko Kongo igomba kurandura umutwe wa FDLR, ariko Kongo igasaba namwe u Rwanda gukura ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Kongo, ngo n'ingamba muvuga ko arizo kwirinda mwashyizeho. Ibyo ngibyo impande zombi zarabyubahirije. None se uko bizi umutwe wa FDLR harawigeze, hari ingamba z'ubwirinzi zashyizweho kugira ngo zirinde nyine uwo mutwe w'abajenosideri wa FDLR. Ayo masezerano yashyizwe umukono, amasezerano ya Washington, hashize amezi arenga 3, kandi ubu ngubu iki gihe tuvugana umutwe wa FDLR wakorana n'ingabo za Kongo, ndetse wahawe ahubwo ngira ngo na assurance yuko nta kizawubaho muri ibi bihe. Rero bigaragaza ko perezida Tshisekedi ari udafite ubushake bwo gushyira mu bikorwa aya masezerano ya Washington, bigaragazwa n'ibitero bya buri munsi akoresha indege ze z'intambara, izi drone, yibasira abanyamurenge, agatera ibirindiro bya AFC 23 binyuranyije n'agahenge kashyizweho umukono i Washington ndetse ni Doha. Hamwe nko ku ruhande rw'u Rwanda nk'ibyo mwasabye byo gukura ingabo ku butaka bwa Kongo, ibyo mwebwe mubigezeho? Ibyo ntaho byanditse. Uzasome neza amasezerano ya Washington, ibyo ngibyo byo gukura ingabo z'u Rwanda ngo muri Kongo ni ibivugwa namwe banyamakuru. Jewe ndeba ibyanditse mu masezerano ya Washington, harimo kurandura umutwe wa FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi. Ibyo ngibyo nibyo byanditse mu masezerano ya Washington, kandi niko bimeze. Mu ijambo rye yavuze ko ngo yari yaje ashaka gusabira u Rwanda ibihano, ariko ngo abonye perezida Paul Kagame mu nama yari arimo, igice cy'ibyo yari yanditse mu ijambo aragihagarika, kwerekana ko ngo ashaka amahoro. Iyo ntabwo ari intambwe ashobora kuba yarateye ashaka kwerekana ko impande zombi bashaka ko mwumvikana. Ibyo ni rya kinamico nakubwiraga. None se perezida Kagame yamubonye ari uko ageze mu nama, ntabwo yari azi ko agomba kuza. Naho kuvuga ngo mu gipande kimwe cy'ijambo ngo yahinduye, ngo akavuga ko yateganyaga gusabira ibihano mu Rwanda, ni handi yarabivuze muri disikuru ye. Bivuze rero ko ibyo byari bya kinamico, kandi aho tugeze ubu ngubu ntabwo ari aho
gukora izo posture mu itangazamakuru kugira ngo mu gihugu cyawe bakuvuge neza cyangwa bavuge ko uri umunyamahoro. Aho tugeze ntabwo ari gutanga ikiganza cyaratanzwe, amasezerano yashyizweho umukono. Aho tugeze ni ukugira ubushake bwa politike bwo gushyira mu bikorwa amasezerano twashyizeho umukono. Reba nk'urugero rumwe, amasezerano y'ubukungu y'ibyo bita Regional Economic Integration Framework, impande zombi zumvikanye i Washington ku itariki ya 3 ukwezi kwa 10 yuko ayo masezerano ari amasezerano twiyemeje kuzashyiraho umukono. Ariko Perezida Tshisekedi niwe wenyine ubwe waterefonnye delegation ye kugira ngo isabe kutasinya aya masezerano. Urumva rero ko ikibazo ari Perezida Tshisekedi ubwe. Olivier Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda. Tugane mu Burundi ahasojwe irushanwa ryo gusiganwa ku magare nyuma y'iminsi 5 rizenguruka intara zose z'igihugu. Cyakora iri rushanwa mu cyiciro cy'abagore rizwi nka Tour Cycliste International Féminin du Burundi ryitabiriwe n'ibihugu mbarwa ugereranyije n'ibyatumiwe byose bigize umugabane wa Afurika. Nabajije Bernard Ntagumuka, perezida w'urunani rw'amashyirahamwe y'amagare cyangwa amakinga mu Burundi, ibihugu byitabiriye iri higanwa. Ibihugu byitabye neza ku mugabane wa Afurika, no kuvuga duhereye ku gihugu cy'u Burundi, igihugu cy'u Buganda, Kenya, Benin, Burkina Faso, Cote d'Ivoire na Senegal. Nk'ibihugu byo mu karere bituranye n'u Burundi nka Repubulika Demokarasi ya Kongo, Rwanda, kuki bititabiriye? Mwarabatumiye cyangwa ntabwo bigeze bitabira utumire? Yego twarabatumiye, ariko igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyari cyatubwiye ko kizoza, ariko barashoboye gusiba ku munota wa nyuma ngo kumva zitabavuye ko ariko bari babyiteguriye. Naho Rwanda ntitwamenye inkuru ingene byagenze. Mwarabatumiye se? Yego twaratumiye, mu bisanzwe turatanga ubutumire ku bihugu byose byo muri Afurika biciye mu ishyirahamwe rihuza ibihugu byose byo muri Afurika muri urwo rukino, bigaca ridufasha gutumira. Mwebwe nk'abariteguye iryo rushanwa mubona ryagenze gute? Mwarikuyemo iki? Ihiganwa ryagenze neza cyane, haba ingene ryateguwe, ingene ryakinishijwe. Abaje guhiganwa barashimye cyane ko atazi guhengama byabayemwo, kandi umutekano wari utunganijwe neza ku buryo ata muntu yigeze agira uruhagarara. Bazungurutse igihugu cyose banezerewe atakibazo, kandi Imana yarashoboye gukinga nta nabagize amasanganya. Urukino rwagenze neza. Hanyuma mbere n'ikindi congeye ko Uburundi bwaciye butsinda, umurundi kazi niwe yashoboye gutwara ikibanza ca mbere muri urwo rukino. Kenya yashoboye gutwara ikibanza ca mbere bafatiye ku bakinyi bose, igihugu cyose bafatiye hamwe abakinyi, ariko bagiye bafata umukinyi umwe, umurundi kazi niwe yabaye wa mbere. Ariko bafatiye hamwe abakinyi bose, Uburundi bwaca bwo bwa kabiri. Ibihembo rero twumva ko bizatangwa ejo, ni bihe bihembo biteganyijwe muri irushanwa? Ni midare, hanyuma n'uburyo bw'amafaranga. Ntuzatwara umudari wa zahabu ateganyijwe nk'amafaranga ngahe? Oya, ibyo ni banga rya bene guhiganwa, ntawe bavugira amafaranga yabo. Ni banga nzi ko bijya ku mugaragaro. Umugaragaro turabibandikira, umwe wese akaza afise igitabo akabisomamwo uwayemeye kuza mu higanwa. Ko irushanwa ryarangiye ejo, kuki ibihembo bitatanzwe uyu munsi bigateganywa gutangwa ejo? Hari impamvu yihariye ihari? Mu bisanzwe rihiganwa rirafise irindi higanwa rigiyunga ko ryitwa Grand Prix do Gitega. Twateguye Grand Prix do Gitega, nayo ni higanwa mpuzamakungu. Kweri ibyo bihugu biba bisanzwe byaje nk'akantu ko kuryosha dusha twongerako. Ako nako rero tukazotanga ibihembo naho nyene hamaze kuboneka ababaye aba mbere muri iryo higanwa ryitwa Grand Prix do Gitega. Ryari ribaye inshuro igira 5 guhera mu mwaka wa 2021, ni ku mwaka dushigikiwe na leta y'u Burundi hamwe n'ishirahamwe mpuzankino ryo mu Burundi, n'ishirahamwe rihuza abanyonzi b'amakinga muri Afurika mbere n'iryo kw'isi yose.